Asibingelele mbukalani KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje lwengqikithi sithi suka kuphi lento mawufisa ube ingxenye yohlelo lethu 100357898855 nokuthula m1kznntv.co.za uyazi ke mbukalani KZN TV ukuthi njengamanje sasilungiselela ukuya kugudi abanye bathi yiphasika sophinde sikhulume kabanzi leyo ukuthi kahle kahle igama okuyilona esilisebenzisayo thina njengamaKristu iliphi kodwa ke okubaluleke kakhulu namhlanje ukuthi yiziphi izinto esingafanele sizenze ukuze siyilungiselele ukuthi siye ephasikeni yathi iphasika inkonzo enkulu abanye isidlo basidla kanye ngephasika kuphela so kubalulekile ukuthi silungiselele umoya wethu imphefumulo yethu senzele iphasika. Kanti mbukalani KZN TV angihambi ngedwa namhlanje silungiselela nje sihamba nomfundisi okuyena ozosilekelela kabanzi ukuthi yiphi indlela esingenza ngayo ukuthi siyilungiselele ukuthi sesiye emkhosini wephasika njengabazalwane siyilungiselela kanjani mfundisi uyazi ukuthi khona abanye enkonzweni abangayi isidalo ukuthi mase kusondela iphasika ke useyalungiselela ke sekuyimaye sefuna ukuye ephasikeni asikwazi ukubalahla mase befikile mfundisi fanele beshunya yezwe kunjalo asibingelele sikwamukele Wengqikithi sangisenkonzweni siyabingelela sisinokuthula siyabingelela kakhulu sibonga nje ithuba lokuthi sikwazi ukufika sibe khona sibingeleleke nababukeli emakhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sike sabonana ngaphambilini mfundisi sakhuluma kakhulu ngezevatho ebandleni leZion nokuhlukahlukana kwazo nokubaluleka kwazo lohamba kanjani uhlelo? Lohamba kahle kakhulu. Kodwa nje kunezinye izinto ofanele sicacise because ubuyone bugcina kube nento ethi kuyalimala kodwa kulimala kuze zembatho because zikhona izembatho oyibona ukuthi abantu sebesebenzisa ithuba ngazo ekuthenini kuthiwa iziyoni kodwa uthola taxon isiyoni right and abantu abaningi bangena kule trap yokuthi umuntu agcine ethi ngihambe ngayo kubabothile wangisiza uyisiyoni mawuthi uyafika lo muntu akasona isiyoni sure ungenye into angifuna ungena kakhulu kwenye kodwa abantu ufuna be-understand lento yobuyona ukuthi akubobonke abantu abafaka izembatho zaseyiyoni abaziyoni because lento igcina isingcolisa ubuyoni ngenxa yezembatho kunamajazi mhlambe eyiyoni njengoba sinale uniform sine uniform eblue sine uniform egreen sine uniform ewhite sikhona ke nyamanya sekhona ink bani nakho kuse uniform yaseyiyona kodwa kunamajazi agcina abe khona asetshenziswa tholthi akusewona awe church service sekungawesigodlo somuntu ngendlela asebenza ngayo umesebenza right so egcina umuntu esezokusebenzisa kuphi ebandleni kuzothintwa nesimo samabhayi omunye uthola usegqoka amabhayi enkonzweni lezi zinto zahlukene fanele abantu bayi-understand zahlukene lezi zinto lezi kunesikhathi sokuthi njengamanje ngiyokhonza uNkulunkulu angifunela utho olunye ngikhonza bani uNkulunkulu then lapho kunezembatho abasinike thina zona eziyiyona ukuthi nazembatho fanele niqoqe right bese kuzoba nezembatho ezithinta isithunywa isithunywa lapho thola ukuthi kunejazi mhlambe elimixe uyellow no blue laba neziphambana sekuyisithunywa leso right leso sithunywa leso sidinga mhlawumbe ukuthi noma mhlawumbe sekuyithonga elithile elidinga ukuthi wenze umsebenzi walo kodwa on a church service ufuna kubonakala usesontweni la uzodumisa uNkulunkulu asizile ukuzodumisa idlozi asizile ukuzokwenza izinto ezithile kodwa sizodumisa bani uNkulunkulu so lento igcina abantu abaningi bafake kwi-trap ekuthenini bagcina abantu begebengeke begetshengwa abantu abathi siziyoni kanti abazona iyoni so bese kugcina kungcola igama lobuyoni bonke bungcoliswa umuntu ongesona isiyoni othola lo muntu akangene ngisho enkonzweni uhambe uthi uyokhulekisa abantu ubafica befaki amajazi yabona kuthiwa sihlangane neyoni mawuthi uyabona lo muntu awumaze enkonzweni akwazi umbone iyoni futhi akasona isiyoni kodwa ngoba uthola indlela yokucasha so that ezozuza imali so ke fanele abantu bayinotice lento ukuthi abayilaleli ithunywa zabo because ekugcineni omunye umuntu ufika ethi mina ngiyakhuleka uthola mawuthi uyafika esikoleni akakhuleki lo muntu ayikho lento kuyena so kunezinto ke ezikhona othola ukuthi amabandla azenza uthola ukuthi ebandla sekugcwele lonke uhlobo lamajazi yabona la uyabona ukuthi akukho uNkulunkulu la sekukhona ukuthwasisa of which akuyona into yala isontweni kaNkulunkulu
kuningi mfundisi, I'm happy ukuthi uyiqale ngalendlela oyiqale ngayo. Kuningi okonakele eZayoni ngenxa yokuthi one iZayoni ingelinye lamabandla okuqala, amabandla amakhulu. Okuwukuthi abantu abaningi babukela kuyona. Yes. Now ziningi izinto ezithathiwe eZayoni zaphanjanisa. Kunjalo. iZayoni bezaziwa nangamanzi. Ukusebenzisa amanzi. Yes. Kodwa sesibona amanzi esechitheke izwe lonke. Wonke umuntu ocabanga ukuyisa abantu emanzini uzehamba njengeZayoni. Izinto bezingenziwa amanye amabandla nezibezingenziwa inoma ubani zithathwa eZayoni zaphendulwa zenziwa incithakalo okuwukuthi sekuwuganga kwento yabantu ababe-imitate kweyenziwe eZayoni. Kunabantu dadewethu othola ukuthi nginesiphiwo sokukhulekela abantu. Abona umuntu ukuthi ngiyasebenza, uNkulunkulu unginikele lamandla ukuthi ngikhulekele abantu futhi unginikele namandla ukuthi ngihambise abantu bafike baphile. Bese thi nami ngingayenza lento yenze uDlamini. Akanasi isiphiwo kodwa uyenze njani? Uyithandile. So usezokwenza njani? Usezothenga ijazi elizoba ubuyoni so that naye ezobonakala sengathi uyini uyisiyoni. That is why uthola abantu begcina abanye behamba. Omunye uthola ukuthi uphiwe lento kodwa kunezinto ezingama rituals ezidingwa yisithunywa sakhe noma ingilozi ukuthi aqala ilungise before akwazi ukuthatha abantu abayise lapho. Ngoba enye into esilimazayo ilento ukuthi abantu unede ngabona nje ekhulekela umuntu bese buye sethi hey yazwa ngikhulekela ngabona kuba ngcono bese ethi sengisebenza abantu. Kanti kunezinto okufanele zilungiswe ezithinta lesithunywa noma ezithinta lelidlozi lakho so that uzokwazi ukuthi ube namandla. Ake ngilinganise. Kunomuntu oyofike uthola ukuthi ngiphuphe kuthiwa fanele ngiphakamisa abantu abadala. Awukwazi ukuphakamisa ukuthi ngizophakamisa wena abantu abadala mina ngabaphakamisile. Noma isithunywa sami singcolile bese ngithi ngizoyoclean sakho. Sure. Fanele mina ngiqale ngenze njani? Ngisiclean mina isithunywa sami ngisinese mina size sibekele level ukuthi sesingamsiza omunye umuntu. So abantu bayafuna ukujomba. Anete ngabona ukuthi ngizokhulekela abantu enkonzweni ngibona izinto zabantu isithunywa sami siyavuleka bese efuna usevula isigodlo usesebenza abantu. Mfundisi ake ngibuze nje lo mbuzo oseceleni ngoba usuyithintile lento yokuphakamisa abantu abadala. Yes. Eyawo wonke umuntu yini because nginokuthi mhlawumbe efanele kube ubaba noma umama wekhaya but usuthola abantu abancane. Akuyona kaNombani. Ake ngilinganise kuqala ukuvulaka isithunywa kumina. Akuvelanga kwavuleka. Ngithe mangiqala yavuleka lento from 2016 ngikhulekela abantu enkonzweni. Khulekela abantu enkonzweni kuseyisithunywa la ukuthi ngibone izinto zabantu. Kuhamba mangiqeda ukushada ngo2018 ngabona abantu befika ekhaya. Uma unesithunywa awuthwasi. Kwehlukene intwaso nesithunywa. So uma unesithunywa awuthwasiswa kodwa isithunywa siyafunda isithunywa sakho siyakufundisa ukuthi yenza kanjeni. So that abantu abaningi bagcina manje bebe kuyitrap ukuthi bamix izinto ezimbili ukuthunywa usenobungoma awusa understand kwenzakalana. So ke esithunyweni into enzakala ngalenkathi uqala siqala mhlambe sivuleke uthi mawuthi uyakhuleka thina yona kushiwo ukuthola umuntu uphethwe likhanda lo muntu uphethwe ukuthi kuhambe bese bekufundisa ukuthi mhlambe kunomuntu ofanele ummisela amakhandlela lo muntu ummisela amakhandlela kanje. Alright. Ngikathi uqala ummisela lo muntu amakhandlela. I remember one day kungena omunye umntwana esikhonza naye uthi baba uDlamini ngiphuphe kuthiwa ngize kuwe ungikhulekelela amanzi ngizothola umsebenzi. Ngamkhulekalela uyasebenza lo mntwana kwesinye seyikole. Within a short space of time wathola umsebenzi. Then angikholwanga because bayangena abantu angazi ngizothini kodwa bese kuba nomuntu ethi khuleka ngalenkathi ngikhuleka bese siyahlala into lo muntu unenkinga kanje angakazi mina angaka understand kodwa yahamba lento from 2018 2019 2020 uthe makufika ku2010 kwase kusho ukuthi umsebenzi abantu sebegcwala igceke bafuna ukuzokwenziwa njani ukuzokhulekela amanzi. Isiyafika lento ukuthi manje sekufika abantu esebenezinto esezinkulu engasakwazi mina ukufikela kuzona. Ngiyalala ngelilanga ngiphupha umkhulu ozala umama uthi kimi kunomuntu osemva kwami umkhulu uhleli kanje ethi uyambona lo mkhulu ngithi mina yebo ngiyambona ethi lo mkhulu usumlungisele njengamanje into yakhe isi right kodwa usefuna ukukhushulwa kuwe thola umuntu ozokhuphulela laba bantu ekhuphulele omkhulu uyayizwa lento ngahamba ngaya komunye umama wafika wangikhuphulela ngesithunywa
yakhuphuka lento ngoba ngangibona ukuthi umsebenzi uyaphakama kodwa impe engangibhekene nayo yezitha ngibona ukuthi kuyonakala futhi kwakufuna impilo yami igcine ihambile emhlabeni ngesimo sokuthi abantu basesebeganga bebona umsebenzi ngendlela ovuleka ngayo ngihamba kwathi ngo2023 emva kwalokho sengenza lo msebenzi kwaba right yonke into yaba right wabuyela umsebenzi wazinza kuthe ngo2023 ngaqala ngaba nezinkinga manje wabuya lo muntu kimi ngilele ebusuku wathi uyambona lo mkhulu ukhomba the same umkhulu ozala umama ngithi mina ngiyambona ukuthi phakamisa amehlo ubuke lapha phezulu kunelinye ikhehle lihleli phezulu lapha ya ligqoka ingubo enkulu ethi lo muntu ke manje wena sekufanele manje umlungiseleke manje sho mfundisi ake siyitolo amen Bona KZN TV ihlena mfundisi namhlanje nje sikhuluma yona indaba yaseZayoni mhlambe nje nezinto esezingasahambi kahle ngenxa yokuthi abantu bathatha umsebenzi bewone ngaphandle Asipena sikwamukela mbona KZN TV sabukulihlelo lengqithi hlena mfundisi namhlanje sikhuluma ngayo indaba yeZayoni singayilungiselela kanjani njengoba nje sesihamba siya ephasikeni kanti kakhulukazi la sigxile khona ilezi zinto lezi ezisuke zethathwa emabandleni gcina sekonakala igama lamaZayoni namhlanje soke sithinta kakhulu indaba yamanzi mfundisi so bengilapha sisekuthenini siyafika lesi sigaba sokuthi sengiyasebenza abantu bayangena ngikhulekela amanzi bayaphila bathola umsebenzi baba right kodwa kufika isigaba sokuthi angiphelelisile mina ke manje yabona mase sifika kulesi sigaba salomkhulu abangikhombisa yena phezulu ngoba benginenkinga yokuthi uma ngihambisa abantu emanzini ngingakalungisi ngisho ngingena emanzini ngikhumbula ngelilanga ngiye ngaye emfuleni waseCuphu ngathi uma ngingena ngihamba nebandla ngezwe kunento engithandela inyawo ngathi ngithi ngifuna ukubala wathi umuntu yathi lento ungabaleki mana kanjalo sahamba ngelilanga sayintabeni zonke siyokhuleka sakhuleka sihamba nabaholi mina ngibona izinto abantu abangayiboni kwavuka inyoka phakathi emadwaleni engangingayazi mina ngabaleka babona ngiyabaleka kwenze njani iphi ayikho inyoka yini isimo sokuthi angiphelelisile since sengilungisile ngalungisa isimo yonke lento ayisenzeki sekuyangeneka nje emanzini kwenzeke isimo ngoba sometimes ugcina ube umhlatshelo wekweneto ongayikhokhile ilento elimaza abantu abaningi soku umuntu unede ngabona umsebenzi uvuleka uba right bese ethi hayi mina sengisebenza abantu angifune ukuzwa lutho angifune ukutshelwa lutho sengisebenza kanti akaphelelisile so uma ungaphelelisile kuyakulimaza kwa wena ungahamba nomuntu afike umuntu ahambe emanzini kwenzekile kaningi uthola ukuthi akaphelelisile lo muntu kodwa usejaha ukuhambisa abantu emanzini ujaha omunye uthola ukuthi amathonga awabantu amanye awafuna ukuthintwa nombani sure isidalwa noma ingilozi noma isithunywa somuntu esinye asifuna ukuthintwa nombani uthola ukuthi lo muntu ofuna ukuthinta akubonele vele into erayithi ofuna uyilungisa kodwa bese benqaba ukuthi abathinte ngoba kwayena usadinga ukulungiswa yena kodwa manje akasafuna ukutshelwa lutho usazi ukuthi yena usengaphezulu kwakho konke amanye amathonga afuna umuntu othobekayo uma efika ekhaya lo muntu noma ezolungisa izinto zomuntu angafika afuna ukugozomela leyo nto yabalimaza abantu abaningi ngoba ngalenkathi ngizolungisa umuntu omdala kufanele ngifike ngithobe nginxuse ngicelele nami ngicelela ngithobekile angifuni ukufike bese sengikwavumula phezukwakho so abantu abaningi yabalimaza ke lonto ingakho uthola ukuthi umuntu afika athi ngahamba kumuntu odumile kodwa ngathi mangifika kuyena izinto zami kwaba worse is because uthola ukuthi udumile lo muntu kodwa ithonga lakhe aliconnect naye noma ingilozi yakhe ayiconnect naye ngoba khona umunye umuntu osebenza ngesidalwa khona umunye umuntu osebenza ngesithunywa uthola ukuthi unesithunywa kodwa manje lo muntu oye kuyena yena usebenza ngesidalwa then isithunywa sidinga umuntu wesithunywa umndawo udinga umuntu onomndawo umnono udinga umuntu onomnono yabona awukwazi ukuthi uzolungisa isithunywa somuntu esesangoma awukwazi ngoba wena ukwazi ukuconnecta nomuntu onjani oneyithunywa isithunywa ke sifuna amanzi bafowethu ngahamba izwe lonke sifuna amanzi impophomo sifuna uyihluphe ukhuleke uthandaze ulinde uma ungakwazi ukulinda ngeke uzulunge isithunywa ningakho abantu abaningi bagcina bebe kwitrap bagcina sebeblanda izinto ezirong ngoba sikhange sikuvusa isithunywa ebusuku kuthiwa vuka ukhuleke uthola uthulela umama wakho la mina ukhange uthola umama ulele la angilele mina ngisenkonzweni mfundisi ngibambe inkonzo la ebusuku
ngiyafuna ukungena kule yamanzi lena oyithintayo because iyinto endala ezayona indaba yamanzi, indaba yombhabhadiso neyempophomeni neyamanzi nje lawa asuke isigubhi esesigubhini. Isymbolizani, ithini lento yamanzi lapha ebandleni? Indaba yamanzi isymbolize inhlambuluko. Okay. Ihlanjululwa kwezithunywa zomuntu nedlozi. Elinye idlozi lidinga ukuthi lihlanjululwe nje, uthathwe uyiswe emanzini, kufike kuthandazwa, kunxuswe. Mase kunxuswe bese ungena usukhulekiswa, inkathi ukhulekiswa kuhlambuluka lento yakho. Zehlukene lezi zinto, kufike kube nesithunywa, isithunywa samanzi. Yeah. Kube nesithunywa samafu. Oh, okay. Kube nesithunywa sentaba. Kuzoba nesithunywa sokukhuleka. Lento ihamba ezikhombo. Omunye umuntu uthola ukuthi lento ikuyena yonke lento lena. Uma isuke ezokwenza into umcimbi ekhaya izulu liyana makwenza yena. Nesithunywa samafu. Nesithunywa samanzi. Uthola ukuthi amanzi uyawesaba, ngikhule mina amanzi ngiwesaba ngisho ukusondela kuwo. Isithunywa samanzi. Uthola ukuthi njalo uphupha uyandiza, uphupha uyathandaza. Isithunywa sokukhuleka. Yabona? Yonke lento ihamba ibe yini beyikhombo. So abantu ufuna bayi understand. Omunye uzothi mina ngihlala ngiphupha ngidiza. Yabona? Njalo mase ngisenkini isithunywa kukhomba ukuthi into yakho akekho yokwazi ukuyifica uma ngathi ulungisa into zakho. Then isibuyeke kule yamanzi. Abanye abantu bahlupheka hayi ngoba bedinga ukuthi benze njani, badinga ukuhamba beyongena emanzini. Behamba beyongena, kunomfana lezimambisa izolo emanzini, sihamba nobaba esikhonza naye. We had a challenge ukuthi uyabaleka, ubalekela amanzi, kodwa manje uyagula kodwa fanele uyongena emanzini. Yayibona lona. So khona ezinye izinto ezidinga amanzi. Uma unesithunywa sidinga amanzi, is either uthola impophomo, uthola isiziba, uthola ulwandle, kuya ngokuthi leso sithunywa sifuna ukuhlanjululwa kuphi. Lo msebenzi kokumsebenzi engiwenzayo kakhulu, okuhambisa abantu emanzini. Kodwa angihambisi noma yikuphi, kuya ngokuthi isithunywa sithe hamba kuphi ngaleso sikhathi. Hambe sizibeni uyokhuleka khona, hamba olwandle, hamba uye empophomeni, uhambise labo bantu labo. Kuya ngokuthi umuntu isithunywa sakhe sifuna ini. Nakhona sithi sifike sikufake emanzini. Fanele uqala uthola isiwasho senhlambuluko. Mhlawumbe uthola umlotha wasekhaya, sihlanganise nawo, senze ngendlela ezokunye ngeke ngubale, senze ngendlela esenza ngayo ngaphandle, sikugezisa inyama kuqala ngoba mhlawumbe isizibe sikuletha kusona simfuna umuntu ongcolileyo. Fanele siqale sisusele isinyama ukuze sizokwazi senze njani. Bese sesingena ke manje sikhanyisa ibani nakhona, siqale sinxuse, singavele sikufake, sicele sizwe ukuthi sekuyavuma ke manje. Bese sesingenisa. Mfundisi, mina ngiyaye ngithanda ukuthi masikhuluma sizazi izathu ezenza ukuthi uze ube nesinyama. Yini into vele engagcina ingenza ukuthi ngize ngibe nesinyama nje empilweni? Ungaze ngiyofika egezweni. Kuningi sisi. Okunye ilento yokuhambulala. Uhambulala nje noma ikuphi. Abanye abantu bakuthatha sengathi kuyifashion ukuhamba uqonyo. Abanye abantu mhlawumbe abesifazane bekuyifashion ukuthi ehambe eqoma. Omunye uthola ukuthi ukuganga kwasekhaya. Omunye uthola ukuthi isichitho. Isichitho fanele bas understand abantu ufike umuntu akunike into ethi hamba ukhipha isichitho, kodwa kufuna bese uthola into yokuhlambulula. Ngoba sifaka imithi enobumnyama ngendlela eyisimangaliso edala isinyama ukuthi othi ususikhiphile egazini lakho kodwa isinyama sisele kuwe. Izinto zakho ziyafiphala. Asiyibambe, ngifuna ukubuya nayo. Mbona KZN TV hle namfundisi namhlanje. Sikhuluma yona indaba ukuthi aseyilungiselele bakithi siyahamba siye enkonzweni zasephasikeni. Asiphinde sikwamukele mbukela KZN TV sabuluhlelo lenqezi sihle namfundisi namhlanje sethi ake siyilungiseleleni bakithi siyahamba siye ephasikeni. Umfundisi ushilo ukuthi uzoba nenkonzo ephuthumayo ngendlela eyisimanga yokuyisa abantu empophomeni. Khuluma yona lezi zinto lokuthi umuntu ufanele ehlanjululwe. Ngimbuza ukuthi ke yini le esuke isiyenza ukuthi umuntu abe nesinyama? Uthi nje leyo kuhambulala inkinga vele. Wena uyitshela ukuthi hayi ushaya ingane kanti uyishaya wena mfundisi. Kunjalo dadewethu because ake ngilinganise. Ngihlangana nawe emoli umuhle ngikweshele ungithande. Kanti I don't know ukuthi wena mhlawumbe usanda kushonelwa umuntu uyindoda yakho. Mhlawumbe kade ngikhipha nesisu. Mhlawumbe kade ukhipha isisu. Mhlawumbe kade usemaphathini lapho khona imimoya yobumnyama ngoba khona ezinye indawo uhambe mhlawumbe wayindaweni lapho kuthwelwe khona wafika wabuya nalomoya. Mina sengithandana nawe. Ngikathi ngilala nawe mina iqala izinto zami ngithatha lesi sinyama kuwe oyisiphila kuwe.
then enye into yilena uthola ukuthi kuyathakathwa ekhaya vele bayakuvala iyadala isinyama leyo nto. Enye into ebayinkinga ilento yezichitho iyayidala inkinga ngendlela eyisimangaliso. Then okunye kuzoba ukuthi ubona ubhuti right lo bhuti uhamba ngemoto right unomuzi right vele udesperate awunamuntu uthandane nalo bhuti lona ahambe nawe endlini yakhe kanti lo muntu uthwele afike ulale naye mhlawumbe umunye uthola ukuthi unesithwalo esithi fanele alale nabantu besifazana awulali naye kodwa ulala nesimo senyoka yakhe then usuthatha siphi lesi sinyama. Mina uma sengihlangana nawe sengweshela siyathandana mina ngazi then isinyama kukaningi okunye uyaseqa esinye abantu bahamba bephalaze bageze bachithe emgwaqeni balahla inkukhu emgwaqeni then uthatha leso sinyama. So into enjalo iyasingcolisa isithunywa. Isithunywa sisensitive kakhulu izinto enjalo singcola kalula. Yazi ukuthi mfundisi ukuthi kugcine sekuvaleka izinto zakho. Ngike ngabona futhi kunemizi esuke ithi angazi basuke bethi bagezana noma bakhipha ibhadi ngembuzi. Leyo mbuzi bengayidli bona idliwe umphakathi. Lento yokudla omamsamo iproblem ngendlela esimangaliso. Khona abafowethu othola ukuthi uma kugayiwa kapheli lapho. La okugaywe khona yena uba khona. Kunembuzi la ekhaya uthola ukuthi umndeni wala ekhaya uyidlile leyo mbuzi kuthiwa awungayidli. Ufuna kubiza abantu bangaphandle. Zonke lezo zinto lawo ma rituals lawa agcina beyisinyama kuwe ngoba lembuzi usungayazi ikhulunywa lithweni. I'm not saying ukuthi abantu bengayi endaweni labasuke bemenywe khona. Cha bangayi nje kodwa kunalezi insalelo uyabona ake ngilinganise sifike sidle namhlanje usuyabuya wena ngasasa uzolanda igqoko usuzonikwa nomamsamo wala ekhaya. Nanenyama ebengaphumi la ekhaya sekufanele inikwe wena. So kuningi indlela yokuthatha ilokhozana yokuthatha lesi sinyama. Enye uthola ukuthi bayihlabe bazi vele ukuthi kunesinyama bebesikhipha la ekhaya kunento bebeyibulala la ekhaya vele ukuze ihambe funa kube nabantu abazofika bazoyidla so that bahambe nayo bona bese besala beba right. So ke yizo zonke izinto lezo wena kusuka ungazi ingakho kudinga ukuthi at least noma kathathu ngonyaka hambe emanzini hlambuluka gezeka so that impilo yakhe izohlala injani right. Manje omunye umuntu uthi mawufika ukuthi yazi kufanele ukubona ushawa ukuthi ungcolile umzimba wakho ungcolile. Athi umuntu mina sengigezeka 20 ngase ngigezeka ngakanani ngeke mina ngikwazi ukugeza. Ukungcola bazalwane noma ukuthola isinyama usithola noma ngaluphi uhlobo. Abanye abantu banezinto othola ukuthi kunenye into eyenzakalayo njengamanje lento ethi umuntu afika geze afaka ukhiye lapha phakathi emanzini. Yes. Awuthathe lo khiye lona ahambe nawo. Afika utshinga emgwaqeni uvale unjalo uthathe wena uvule uvula into yalo wamuntu uthatha lesinyama sakhe. Yabona there are a lot of things eyidala isinyama wena ogcina ungayi understand ubona impilo yakhe vele be off ungazi kwenzakalani. So ke ufuna ukuhlala ube nazo izinto zokuhlambuluka. Ngiyakufakazela mfundisi because I've seen abantu uthola ukuthi umuntu impilo yakhe nje ayi right nje ayinankinga. Analahlangane nalomkhwenyana wahlangane nalo wesifazane. Izinto zakhe ivele ziphele zishabalale zingalungi kube mapeketwana. Mayesuka futhi kuye. Kulunge futhi. Yes. Angithi ke lesi sishaya kuphi sometimes uthola ukuthi uma mina nginesithunywa isithunywa si-attract abantu abanesithunywa. Yabona lesi sithunywa sami si-attract abantu abanjani abanesithunywa kodwa uthola ukuthi siba attract abenjalo kodwa mina ngisayilungisa into yesithunywa. Sekunento mina esenginayo esingiphila ngayo nengithembela kuyona. Kwenye inkathi uthola ukuthi isidalwa sakho siyabona noma isithunywa sakho siyabona lo muntu uzodlala ngawe akazile kuwe kodwa uyakhalela. Then bese sivele ukuthi mawuthandana lo muntu vele ubona izinto zakho uzonakala ngoba akamukelekile. Yilaba abantu noma yilesi sithunywa ohamba naso akumukeleki uyabona. Okunye enye into abantu abayenzayo banalento ukuthi ake ngilinganise dadethu ushone lo mkhwenyana nje ushadile. Ashona umkhwenyana bese kuthiwa ayifuna umuntu wena before nje isikhathi esincane ufuna umuntu uzama ukulala naye so that uzosusa lento kwena uyabona. Enye into elimaza abantu besilisa kakhulu leyo. Abona intombi yathi 1 2 83 4. Kanti lo muntu akatshela ukuthi 14 days kade ngaba umkhwenyana wakhe. Kube lula ngiyalala kuba right kubhede yonke into yakho. Bhede yonke into. Lo wamuntu usembathe wena manje.
umbethe ithuna uhamba nethuna wena ubona emsebenzini umuntu uyafika umlungu ade kuthanda kuphenduke ebheke phezulu hawenze njani izinto zami ibheke phansi mawusuthi uyamlandela lo sisi ayi manje akasatholakala selokho nama excuses abale ngoba yena ubezela ukuthi uzowenza njani uzolahla lento kuyena abanye abantu kabafuni ngoba kuqala lento ibithi mayenziwa umuntu kufunakala umuntu nje ongathi akaphilile kahle ekhanda ngezikhathi zakudala engathi akaphilile kahle ekhanda uhamba uzama ukukhuluma naloya muntu ulala ukuze ukhiphele ngoba uyabonakala isimo sakhe so the time isikhathi sikhuphuka noma impucuze kuba khona umuntu usavela afuna ukuthi athole umuntu odecent nje azokhiphela kuye lento ayishiye lento then wena ujabulela ukuthi awungayithola intombi enhle kanjani kanti usuthatha udoti sekonakele ke into yakho ke sekubhedile impilo yakho so izo zonke izinto lezo kufanele uma unesithunywa noma unengilozi yokukhuleka uyi-understand uma kukhuleka uNkulunkulu uyakhombisa zonke lezi zinto uyakuvikela kuyo yonke lento ngoba usuke wena umkhuleko uhamba phambili ukushanelela indlela oyihambayo uma unesithunywa siyakhombisa ukuthi lo muntu ofika kuwe buka ukuthi unjani ngoba suke sivikela ukuthi ungazo ngenkathi ungcola lo mzimba isithunywa sakwazi ukuhlala phezu kwakho ngoba usungcola ngoba isithunywa sizwane nento engangcolile ingakho kokunye uthola ukuthi akudingi nokuthi uzoya umuntu kodwa kudinga ke uhambe uyofakwa emanzini ukhulekiswe nje ukhishwe lo moya ohleli kuwe ongekho right kodwa udinga amanzi omunye uthola ukuthi udinga impopho omunye uthola ukuthi ufuna hamba yolwandle ulwandle njengoba lunosawoti kunemoya othi mawumfaka umuntu ibaleke kuyena siyahlambuluka ke manje lo muntu into yakhe seziyabuya izinto zakhe ziyaqonda Mfundisi ngiyazi ukuthi kukhona ozoba yisempophomeni kuleli sonto elizayo sizokhuluma ngakho masibuya ngapha eTolo Mbukolani KZN TV Mfundisi sikhuluma into ezibaluleke kakhulu bakithi ngendaba yamanzi ukuthi kuningi okungalapheka vele nawe uyazi ukuthi izinto zakho behamba kahle vele isikole usiyeke ngalesikhathi uhlangana nale ndoda vele ingane uyeke ukuyinaka ngalesikhathi uhlangana nale ntombazana ayimana siyilungise lento seTolo siyabuya Asifuna sikwamukela Mbukolani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sikhuluma indaba ezibalekile kakhulu njengoba seyilungiselela ukuye phasikeni umfundisi sekukhulume izinto ezibaleke kakhulu bakithi ayingeke indaba yegqoka siyiyekeni ngoba uzogcina usudla nezinyama engafanele noma msamo ongazi ukuthi bebekade bekhulunyelwa ini kodwa lento yonakalile umfundisi yoniwa indlala Mina ngiyakhumbula ukuthi kunamasiko nezinto ebesibekelwe zona nendlela yokuphila besiphila ngayo ebingeqiwa ngenxa ukuthi bebephila kahle laba bakudala futhi bebengahahi Mina ngibuka nje makuthiwa kulethwa imbuzi yokugeza amagceke ukuthi intombazana imithi engangiye ngizwe kuthiwa ayidliwa namadoda leyo nyama leyo kodwa manje abanye bethi ayingeni ngisho egcekeni njengamanje umuntu useyihlinzela ifakele efrijini edlile nomndeni wakhe ethi udla imbuzi yamanyala kunjalo iyasilimaza lento yokuphuma osikweni dadewethu iyasilimaza kakhulu because njengawo lokhuluma ngayo yokuzohlawula lenkomo ebengamenyelwa kodwa manje sokuthi makuzinhlawulo kumenywe kube sengathi kunephathi ethile yizo zonke izinto ngoba lapho omkhulu babe understand ukuthi udla amanyala omunye umfana uyabona udla ihlazo lomunye umfana ngoba kwabantu bebefika beyikhunge lapha basho ukuthi inkomani babaleke ngoba banecala bazohlawula icala so lento yokuthi sonke isikhathi wena uyaziwa nje makunemicimbi endaweni ethile wena oqala unothisa lo muntu ugcina kube sengathi ingqondo nje ayi uba nento yakhe nje ubona ukuthi uyaphila kodwa khona into engasekho right is because yonke le mimoya yalamakhaya igcina manje izo understand ukuthi sihleli la yabona kwayona igcina isimdirector yabona so ke I'm not saying ukuthi abantu bengayihambela imicimbi kodwa kunezinto ofanele ungasondeli kuzo to avoid ukuthi ungabe kuyitrap ezokunika inkinga ngelinye ilanga ngilapha ke kuthenini mina mfundisi ngiyaxolisa mina nje ubeke ngami ngaba sihambi kwayona imicimbi mina kunomndeni wakithi sake sahamba sayofuna umuthi basinika umuthi wokuthi one fanele ufake kuzo yonke imigqomo yamanzi asegcekeni 2 fanele kuphekwe ngawo kwashiwo izathu ukuthi ukuze abantu bengalwi ukuze kube njani but engizama ukuveza la ukuthi abantu bayaganga mabenza imicimbi kakhulu
kuyi problem because wena usuku ungazi ufike wena umenyiwe usuku ungazi abanye basuke benza nje obuwenza usho nje ukuthi benzela ukuthi kungaliwa la igcekeni abanye uthola ukuthi emndenini emkhulu kuyazi ukuthi lo mndeni mhlawumbe unezindlu zahlukene umkhulu wayegana amakhosikazi awu4 yeah kodwa kuyabonakala ukuthi le ndlu kaMasibanibani ithanda ukuba indlu ephumelelayo so senza njani la kunento vele abazi ukuthi izosihlanganisa ngelinye ilanga yeah then fanele sibe nento ethi siyayisebenzisa thina ukuze uma sihlangene sithwebulele yanhlanhla lapha sibuyisize nga yabona noma sinento ethi kunomama noma kunoba like ufuna ukuvala inhlanhla yalengane kaMasibanibani ayibona ukuthi iyaphumelela so uma ke wena uthola ukuthi ezinye izinto igcina iwele kuwe yabona ngoba wena uhamba yonke imicimbi kufana nalento ukudlulisana ilento okuhamba imicimbi kakhulu bagcina bekudlulisa uthola ukuthi umuntu usephuza akasathanda ukuphuza akazi kwenzakalani because kuyazi ukuthi uma sike sagaka kwabani uzobe khona ubani vele funa sikwazi ukumbamba lapho simfakele lapho asale seba isidakwa yabona ingakho sineyidawudawu ngoba lento kulokhu uhamba imicimbi kungekho la ungaphuthi khona ugcina ukwazi ukutholakala uyazi umuntu somthola emcimbini kabani vele uzobe khona uyazi ukuthi umfundisi kunabafana esasikhula nabo ababe right beyizinsizwa uthi mawumbuka ungazi konakala ukubaqoma kodwa mawubuka usahlala nje emaneni wahlala ekwetshwaleni besizulu yizo zonke izinto ezenzakalayo yilento ukuthi ngisawo siyophuza kwabani khona ibhodlela uzofika uphuza ibhodlela nabafowethu bese kuqhamuka ukhamba mhlawumbe ukhambo libekiwe niphuze uphuma uhambe uyochama kuthiwa phohle into ethile ubuye kuthiwa isekuselo usungashaya sekuselo kwakho sekuphelile usuwedlule njalo usuzoba into yotshwala uthola ukuthi usebenza kahle emsebenzini awusakwazi ukusebenza uphuza ngisho uholile ngoba lento ithi ingathi ungaphuza udu igcina impilo yakhe iphele yonke so ke izinto ezinjalo benga-advise ukuthi ase-avoid izinto ezinjalo ekugcineni igcina impilo yomuntu zilimaza ayaseyilungiselela mfundisi kuyaphoqa ukuthi asiyempophomeni bengilana ekuthenini isithunywa sidinga amanzi ngizoba nenkonzo engizoyenza ngomhla ka-22 iyobe isemini ngenxa yedemand yabantu abakhona nabantu abafisa ukuyiswa emanzini abasuka kude mhlambe siyocela ukuthi basheshe benze ama bookings so that sizo arrange sibone sinesibale singakanani sendawo zokulala ngoba abanye basuka kude bakwazi ukulokhuza abane transport eseduze bengazama ukuthi basebenzise transport yabo kodwa inkonzo yoba semini siyohamba ekseni kulesonto siyokhuleka bese sesingena enkonzweni yamanzi abantu kabawulungiselela ugodi bazalwane musukuhamba egudini unesinyama mawusiyona ke ugeze uhlanzeke umholi umfundisi bishop hamba uhlanzekile ngoba isithunywa afuna uma senihlangene senihuba zithola ukuthi ithunywa ihlanzekile ake sihambe siyohlanza ithunywa zethu so ke ngizobe nginaleyo nkonzo ngomhla ka-22 kube kuyisonto ibandla lonke lendumiso lizobe likhona liyobe lihamba siyosilungiselela inkonzo kaGudi asidli sobe singadlile siba nezibane ezimhlophe sobe siphethe sifike sikhuleke so mase siqeda ukukhuleka sikhulekise nabantu bese sesingena emanzini sikhulekisa abantu sicela abantu bewenza ama bookings enambeni yami 076 9395 454 babhuke information eningi bazoyithola lapho babuke nama status kimina enambeni nami lesengimemezile kodwa nje abakude baningi kade bengifonela Eastern Cape khona kade bengifonela eMpumalanga khona bengifonela uPhongolo eMaritzburg iNewcastle iNkandla abasemtuba abaningi izobe khona leyo nkonzo kodwa iyoba semini akuyona eyebandla lendumiso kuphela kodwa yabo bonke abantu abafisa ukuthi bazogezwa baye emanzini sesikhulume kakhulu nangezinto ezenza ukuthi umuntu egcine enesinyama hlanzeka gezeka nje ugezeke uma ugezekile once kwavaleka isithunywa na uvalekile akulungi lutho ngisho ungahamba abantu yekuphi bakunike lonke uhlobo lemithi abayithemba ngeke funa usigeze isithunywa usihlanze isithunywa ukuze noma omunye umuntu ethi umuthi mina ungisebenzele uthi uyasebenza umuthi kodwa ingilozi yakhe ivalelwe ubumnyama lo muthi awufiki kuyona so ufuna uqala usihlanze isithunywa sakho sihlanzeke bese ubone ukuthi lo muntu ohamba kuyena okunika lezo zinto ufika umuntu bembaba kodwa uthole ngakusebenze kuwena yini isithunywa sakho singcolile ufuna uqala usihlanze isithunywa usihlanze ngamanzi usuzobuya busu uthinta into zakho ubone hawu yazi ngathinta lezi zinto lezi kwase sekuba right ngoba isithunywa isona sikwazi ukubona yonke into yakho
Mbolani KZN TV mfundisi sikhuluma indaba ebalekile uthi wena vele ngisho ngabe kuthiwa isibhedlela sibasiza bonke wena ngeke usizakale ngenxa ukuthi isithunywa sakho asihlanzekile awufuni ukungena emanzini well nakho ke ukungcola kwesithunywa uyazi nawe ukuthi imkhuba yakho yenze lokho okunye ke unakile okunye unganakile ngenxa ukuthi sithi support imindeni kanti imindeni siyasilimaza uthi kumfundisi noma ngabe uyazi noma ngabe awazi awuhambe uyozama ukuthi uyogeza laphana empophomeni laba zobe bekhona mhla ka22 umfundisi ukuze sibone ukuthi yini le yenza ukuthi ama CV maye u4 kuthathwe 3 kusale eyakho kuphela yini le yenza ukuthi noma ngabe abantu wena njalo nje ushiyeka ngephutha omunye applya kuvela ukuthi nya uthola isithunywa sakhe ngisho applya ingilozi yakhe ihambe kube yiyona efika ikuvulele so that bakubize omunye umfundisi uyena ofika nepost ezokhombisa abanye bethathwe bona esale engaphandle mhla ka22 kuye uMarch inombolo umfundisi uzophinde ayimemezele ake sihambeni sempophomeni siyozama bese uyangifonela ungitshela ukuthi akulunganga yini seyitolo sebuya. Welcome back Mbolani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu fanele sidedele umfundisi uyazi bethi balungiselela ukuthi kiyo empophomeni ngesonto elizayo ngiyazi ukuthi nani seni ready ukuthi nemthinto ukuze nithola ama details enkonzo ezobe ingesonto elizayo thena kumfundisi hayi ukuthi ubiza izayona ubiza ibandla nje lonke kungenzeka ukuthi waqolwa mhlambe abantu ababezibiza izayona ngenxa yezevatho ababeyigqokile izinto zakho zaba mnyama zangabe isalunga uthi umfundisi ucela ukuthi umnikeze ithuba akulungisela ubone ngeke kuzekulunga mfundisi ngithi abantu ake beze ke sibageze nje umuntu ungekho singafake emuthi sibageze sibakhulekise ke sigeze sikhulekise sibone bese uqhubeka kuhamba indlela obuyihamba ilokho engikusho ukuthi ake uze nje ke sigeze ke ubone dawe yazi ngathintwa ngamanzi kwanyakaza izinto zami uthola lo munye ube nenhlanhla yokubona ngisho izinto engakenzeka kusenzeka lutho ulala sengathi ufile yini kuvalekile cause ungcolile kufike kuba nalesi sithunywa lesi buse uthola ukuthi kwenye inkathi umzimba lo ngoba uma nginkathi ushawa ngemithi kwenzeka izinto zonke kungcola lo mzimba lo mzimba lo nonjani okuhlala kuwo lesi sithunywa sakwazi ukuconnecta nawe sikutshela izinto so fanele sifike siugeze lo mzimba mase siugezele bese sihlambulula ke manje lengilozi yakho ingilozi ayidingi izinto eziningi idinga nje ukuthi ihlanjulule ngomkhuleko bese sikhulekisa sibone ukuthi izinto azizukulunga yini so bengizothi ke abantu abeze sibone ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani asibonga mfundisi siphi inombolo zocingo sesihamba 0769395454 iya WhatsApp number mhlawumbe uma ubona ngalibamba ucingo ngenxa yebhizi ngaba ukuthi ushiye voice note then ngizobe sekuthi ngaye mase ngiqeda ukusebenza ntambama bese sengibuyela kubona abantu ngesikhathi asibonga mfundisi kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi usivakashele endlini zomsakazo ngibonga kakhulu dadewethu ngibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise amen thank you so much asibonga kakhulu Mbolani KZN TV sibonga kakhulu Crown KZN TV yenze inhlelo zethu zibe impumelelo siqedile bakithi ngabe udlala ngathi mawuthi asekunikeza ngamaqhinga ukuthi uzophuma kanjani kule nkinga obhekene nayo sibonana ngokuzayo ke siyanthanda